Ngiri abantu babethi buri bachumirĩtie kumeneria uge bwa gavana Kawira Mwangaza ari ntere cia Kiagu iguru regie gukuama kwa mirandi mwanya mwanya ya ithima bia roji maturene nyuma ya Ndunga MCA wa tene wa Ruire Rorera Mutuma Kalembe na uge bwa gavana ni ati ngugi yawe yari akwenja ithima bibi yake na gwetera atetheria kuma nthiguru ciao menibo donors kenda bagwate thirikari ngugi ya gukinyaniria ithima bibia. Mabiu biere bie Kiagu kemoige kundwe. Ithi mabiu biere bie bore. Ithi mabiu biere bie centroiment. Bie nyamwa ibi kundwe na utigania ibi kundwe. Kenda at least tomba kuga no thirie mantu ja mega. Uyu ni MCA wa tene Ruire Rorera Mutuma Kalembe nyuma ya Ndunga ciake ntere mwanya mwanya merurua akilungana na mirandi ithima bia runguru gavana Faith Kawira Mwangaza mirandi iria ikuami maturene. Mtetura gavana wa Meru Kawira ameukiriritia abwa ntere cia Kiagu akiwa mirandi ya ithima iromithai kaitene kauntere mwanya mwanya yeterete ateithia bakuwate thirikari ya kaunti ngwe Bruni kenda ya kinyanila. Donors ni beja gaja baba ni tweterete into bieja no beja baka kuria atiri nkwenda gugutere gwakira kithima nigi kwina kio twatu tutenja lakini tukana wekera gitangi na chu ndethro ndi nabyo date na ntena inya kabele kio ni bitano tugokorea ka tutokorea ko baba kuga mantu ya masi ni kwenja kagetemba ro turenda kuongera kinja go tuko na muthe bingie kabisa ru tuenda kinya kio manyo tugekira twakucha yena uragi akucha gwata ni horeko bora maji ishokiriri angavana rikone kuroma kwa mirandi ye buru ya ithima Meru ni ishokiriti ukitu ibo botho Bruni atongore banthu keimbethe maturene kumantere mwanya mwanya Meru kinyoba kiliungania na mirandi yo iji tiga gutwiranga indona weterete angeja kuthithia ithima itome ina Meru ere na antu bathomete ituije project ikethithwa process ira yonde thingatawa process ke yonde step mbere step number 1 ya project imbere magweta ke mwananchi okamuri ore akwenda step number 2 ikuandika proposal ere na wendekithia bwa mwananchi ugeta guchwana nayo ndona kana muntu wa fund project area kwa uoko gutwiranga wambire kwenja ithima riu weta guchwa ndona anto ibaritira kini batakinya kiwango kiu mama norogiri ithima bitanyuwa iroje bitona roje na bitanyuwa na wauga ithima biwenjere na ndindona okwenda beja kuthithia twinogwa mono nontombe cirira atari cia mwaka jojo kuthira mweri jojo icio ratumire Meru boy anto awenje ithima bika ibinyuwa roje Kiagu iko kana kambere karoti arire rira wankaya kiambi nto babati kutha ba kiriro ndoje lakini turone ni urongo na Kalembe na raumburire uma ukejo tweka ndono ojo wenjere ithima bibi oruga no weterete itokoromba na mpwe mono otwere ndono ojo akejo complete ithima bire kenda antu beto banyoruji na tunguria babo banthukyo yimbithe baikathe talerere MCA Mutuma Kalembe buru ni ontubo kwambirio sunku na mirandi ya thirikari yokuwa maturene ne asia muthiati Kalembe no mokocio Meru ingwetikia mwaka jokethira twena prize giving ya Meru county yonde asao na bio bio ndona jabi kama tu Kalembe utie MCA kuona kiawa kinyomu wau sababu nwem utetera mwananchi wa Meru na kutetera mwananchi wa Meru tekukuga Kalembe gakuthukia na kinyandu bamwe bakuruma Kalembe java Evans Kalembe no bakwatanja gutonya mbunge Meru batamenyana araba gukarandi guru batamenyana araba shirumsire no boguo bagikia Kalembe kanywa MCA nabo bairerwe Kawira bagira gwaba gwonka lakini bondo ndugo bagirumana wonke duasi ndi bonde baita kuma kanywa mwanga geundene kiripotera weru weekend kumaburi mbita wa Kelvin Kimathi.